Thir tu te in zavain si bai vekule tunchum video a chuanin plaster Vlad Savchuk thu soi aliens chungchanga thudik tak ring tu Kristianten hriat kan du ngai lo zo ti hi kan let don ani me ni hriat kumsang ni som ni paruka khanin United States sarkar chuanin kumsom sari pako chungu ta ati ngai lo ati a vault a hongani vault kan ti chuanin almera safe kan ti angte emo thil hlu tak tak anda khom na mun safe house anti angte hi ani ome chu vault an han hon chuanin federal website a oma chu ta chuan thalak hlui to tak tak te video hlui to tak tak te FBI achanga report andon hlui to tak tak te sipai achang te le NASA chang te a report shang ma na changa anlo don to upatak tak to te chu a omani chung files shang te chu kum sang kha zakwa somli pasari achang to a anda khom te annia Pentagon chuanin mipui van tlang hmu thei turin atlang zara khang thil kha mi te an hmu theina turin clearance angai lawe tu te po in an hmu thei veke antia amhinga chuan parsu antini he thil hi enge ani chi a enge ani lo ti te soi kan tum anga US sarkar chuanin ni aliens te hi atak nge an ni ati lawa a opposite zongin a soyani an soidana chuanin planet danga nun na nei dang an om lawa approve na afin fiana omlawani antiani ma se heti hian an soya kum avei khanin thuan chhuadan te thilan soidan te chongkam an man kha adang chet zela mana chuanin UFO unidentified flying object in an soya anua UAP antilia chu unidentified phenomena ti na ania tuna chuanin mingdangam peletani chu non-human intelligence mishing nilaw fin na nei ti nani heng thumal shang an mandana hianin uluk taka chik chuanin non-human intelligence tia isoi chuanin science na thilava zon le science achanga shilfiana angkha ni to lo ti shi theidon ani heta tak hian enge kan hmachon kan ti chuanin supernatural tharau lam thile mo thil dang de kan va hmachon to a kan en to ti achiang ani science chuanin supernatural khovela khanin ake awanghat ve ta heng non-human intelligence mishing nilo finna nei chungchang hi bible khanin kan lo hmu dai to a atira changa shatir zirtir kan lo ni to zokani chu thu chu ni voini a hiana chipchiar zoka kan soitur chuni voini thleng hianin aliens chi shang chili anom thu hi report ania he thu hi inhial thei tak ani la hianin chenkha chuanin afin fiana om hleinem anti la hianin mundanga ero chuan culture shang ate nam shang ate an chanchin te an thu te an om nge ani ti te hi tarlani na om fausi ani ama sabera chuan grace kan ti te hi annia an toya min mulian tak anneya taksa sin tak cher tak annia heng grace te hi mishing te rubawa labochin angin anthang na se maya tin apani na chuanin reptilians kan ti te hi ania heng reptilians te hi mishing te angin an oma tunlaya phe chuanin conspiracy theories an thlunzom na se ema chenkha chuanin shape shifting an tia mishing achangin thil danga anin thlak theya an hmelan ti danglam theini ti te thu soi tam tak a omle to a tin heng ho hianin thune na mun shanga anneya rawan rel bokani tina pathum na chuan nordics kan ti te hi annia mishing ang annia sang tak annia ansam abuanga an vunrong po mishing angin a oma avarlam anni new age zirtirna kalpui chinte phe chuanin heng ho te ne na inkalpona anne na sathote heng mi te hi anton na sathote an soi chamchi to rengani tin apalina chuanin ancestroid te annia hengmi te hi mi ten anwa hmu hianin anlaina hnai emo an hmel sha to angte poin an hmu thei china heng ho te hianin telepathic mangin rilru ngai to na mangkhanin mi te ambia in hilte anti che theya chu tiang ang lo tonga lo hmu to experience lo nei to report shang kha mun shanga tam tham tak a om to ani ti chuan mi in aliens emo UFO chungchang an soi reng hianin heng hlom shang pali te zinga enge mober pakhati an tonga chumi te nen chuanin anin hmu emo report siam a om ti nani mi UFO ka hmu UAP ka hmu atia report shang an thelu a hianin thil chi shang in a chen le theya pakhatna chuanin an thil hmu kha
an hmuswal mitvai wang te po ani the ni UFO UAP ka hmu ti tu tam tak hianin thleng thlok thei nia an hmu te hi balloon emo drones te satellite te sipaina thil an ka chhuah military flares te emo atmospheric effect awang te tin thil awa hmu vai emo awa hmu swal shim awang te le glitch sensor glitch om thei awang te le thil shang awanga a thil hmu swal kha ani ve theya tina pahni na chuanin machine in technology shang asiam chhuaka miden UFO ka hmue antina vela khanin heng technology shang military technology te black budget craft te hypersonic drones te electric warfare system te le thil enchinna na an man te khang hawan lo test na muna khanin mi khanin khang thilwa hmu khanin UFO UAP ka hmue ti in report kha an lo siam vele chen pokani achan chu heng test shang te hi mi pui wan tlangina an hmu ma khanin mi te na an hmu thelo na tur hmun rea te an lova test china khatilai lova kalfu pal khang an thil test lova hmuwa ma a enge ni ti an shat ngai lo kha chuanin an tan chuanin UFO unidentified flying object chu ani ve thei thau bokani tina pathumna chuanin psychological emo tharau lam thil anwa ton chiat na changkhan om le theya heta tak hianin mi ten thil shang anwa hmu na ania chen khachu mai mi zial ten an oma chen khachu mureng si harkur si amai ro chu mundang de ya vakal thil shang watiang ten an oma chen khachuan choma na satak mai hunkal to wangte an thil ton na wanga hlau om tak an ton na wangte a khatianga changa thilan lo hmu to tharau thil anwa hmu a changte khana om theya tin ramhwai biak na emo tharau thil ne na in kung kai na lovati to shim occult involvement na changkha nom theini chunga chuan new age practice te antia tin mi in psychedelic drugs te an lo ti khanin thil shang kha an hmu theiani heng thil ton shang achang hianin Kristianten chuanin UFO hi a om ve theiani antia achan chu mi in aliens in min labawani e chu tiang thu chu min sha ti ra heti lai hmuna soi tur hian min ti ani e ti in thu te anon kenga amai ro chu khang an thu ken zong kha bible ne na in mil ngai lo chena ni an thil va ton te lak bawa anom na hmuna an thil hmuli an ton sha zong te kha ramhwai khovel tharau khovela tharau swal te na thilan kalpui dan te den khanin a in mil zoka tin chang khat phei chuanin alien sen an labawa mun shang an kalpuyanga an omlai che a hian lali swa Krista ming an soya an lama chuta cha chuan kha thil kha atopani ti te po an report bokani tin apalina chuanin UFO aliens katonga ni ka hmuto ani ti chungchang hi chang khat ton hi chu atak nge te ani wang hianin soifia ngai na a omlova nge anton engthil nge ani ti kha science book hanin ala soifia tok thiam lawani chuta chuan mitam tak thushe tu an oma radarin alo confirma chutiang thil chu heti lai hmunan a thleng ngei ni ti radar confirmation te oma military tracking thil chuina achang te in alang veka tin khang thil kha nuclear an siam na hmuna che vela le sipai mun bor vela khanin an hutam em bokani chung thil te chu voini thleng hianin engtenge an ni ti an la chui chhuak theilawani heng thu shang awang hianin Kristianten mo ring tu te hi mun thumin anin chenta ni clear dan chi shang pathum ma om thei ti nani apakhat na chuanin heng UFO le alien chungchang hi tharau swal le khwarel inzom na a omwang ani e antia achan chu UFO te an hmu na hmun reng hi sipai thil ne na inzom na a omba ka tharau swal ten hnu ma an ne na hmun nearing an omani tharau swal ne na a inzom dan le hnu ma ane dan hi soifia ngai na shelo po anom bok conservative evangelical hawina an thlir dana chuanin hengmi aliens ina alabawani mundanga anla a an shwai bawani ti hi an rindana chuanin tharau swalten mundanga an shwaya nasatakin an ngai sa anti shomani ti hi an ring zo kani achan chu space a mun shanga an kalpuya an thlopuya ai khanin tharau swaltena an ti shomna le an ngai sakha an ring zo kani tina pahni na chuanin Bible ina alo soito van huna tharau swal mishing tani lo fin na dang nei te ne na inzul hi ani ring anom zoka kan shal ve kangin pathian fapa te watchers kan ti van huna mi te hi atak nge an ni a chuwan chuan UFO phenomena omani anin rolani tia mi ten an lo hmu chen lo soi hi heng tharau thila hianin innam hnoina a oman ring ani mishing taka
hi aliens ani tia vasoi ai khanin hemi soifia na ta na an man le poimo de mai chu Genesis bung rukha ania tharau khovel mu theilo khovela helten he khovela nong kalpo dan te nen hianin thunzom a omani apathum na chuanin extraterrestrial life mundanga hianin nunna nei anomani ti ring anom le a ring tu enge moza chuanin pathian hianin mundanga hianin nunna nei asiam hi an ringa extraterrestrial kan ti hianin lali swan ro rel na mun awachan na mun kherka ani don lawa chuwang chuanin bible na min zirtir le aliens te hi bible zirtir ne na in mil lo le inkal na kha a om lo thei ni nan ringa ni achan chu alien so hi lali swa tharau opna hnuaya oman ni lawa mundang de ya oman ni etia pom ring tu anom bokani kamimal ngai dana chuanin kam pastor pakhatin na asoi hi kan soi chhonga thil chen khat adik nge ani atak nge ni ti chiang taka shiat kan neya chuti lain thil chen khat ero chu adik nge ani ti pum na lian tak kan neya tin thil chen khat ve ero chu adik nge turani tia rin na kan nei vele bokani swam thil pakhat bet le ka du chu thil chen khat hi chu adik nge diklo kan shilawa mai ro chu dik tura vadu na kha kan nei vele ani chuwan chuan ami mal tak chuan ke chuan UFO le alien sungchang a hianin thlir dan pahni na hi adik karing ani achan chu mishing nilo fin na sang tak nei eng thil siam dang te hianin khovel hi moyan ti em anga chumi wang chuanin ron kal po a ron lu ve hi an cha khian karing ani ti chuan heng alien chungchang UFO chungchang te kan soina a hianin thilbel le ka du chu he kan hun man chau me ka hianin ai na sa hianin anron in lar karinga hemi chungchang hi tun ma aya soitam ani zwal karing bokani ama saber ta na ka soidu chu khovel hi thirdan lom ni lian tak mai a oma pakhat na chuanin tharau khovela thil kan va thirdan ania adang le achu tuna kan hmu thei khovel kan thlir dan hi ani vele ni voini a hian vanduai thak takin ring tu te po hi kan bang bik lawe atam zo khi chuanin khovel hi kan hmu thei khovel kan thlir dan ang chau hianin kan thira tharau khovel emo supernatural world view zonga khovel thlir chuanin bible ina thlir dan tur min zirtir ang hianin a thirani azawa hianin a thlir zok ti nani vantir kaute tharau swalte van hunarau rel tu te tharau khovel te tharau indo na tak tak te le van mi te chungchang hi a thlirin angai to avekani khovel mu thei khovel ani ang anga thlir tu naturalistic world view ho chuanin kan tun lai thiam na le science ina apum da nang chau hianin khovel hi an thira mi in angels emo vantir ko chungchang asoi te chuan chin chhiana angin an ngaya demons emo tharau swal ramhwai chungchang an soi chuanin ni chu aril ru afam kim vaklawa fim vaklawa he tiang hian nakal thina lom ti in an soi te thina ni chung ho ngai dana chuanin Genesis bung rukhi thon thu maya alo changta tharau in do na te chu mi in thila soi fiana thil chale chalo chungchang ringot anga ngai an lo om pha ta ni tin tun lai khovela Kristianten ring tu inti enge moza thianin tharau window na chungchang po hi an she thiam lawani heng thil shefia thiam lo chuanin bible a cher khanin enge a soyom ziale enge a ko tum enge minzir tir tum ti kha azir fia theidon lawa a shefia thiam don lawani heti zong hian han soi taila rongdum le war chau i nei chuanin engtin nge ram hnuai milem kha I color theyang achan chu ram hnuai rong thing rong te khang zong zong rong chikim kha I nei si lawa ani na ang khanin I chei chuak thei don lawani chu tiang ring tu chu voini a hian kan tam to tak chetani chung ring tu te chuanin tun lai khovel naturalistic world view an hmu thiam da nang tok le an hmu thei to kang che hianin khoveli om turangin an ngaya chu tiang ang ngai dan chuanin bible hi an chhiar ta ni ama ero chu kan bible hi chu supernatural khovela kan thil hmu theiang chau in zia na ani si lawa hmu thei lo khovele mishing ina asia thiam phak bak a hisap thei phak bak pi alam thil tam tak in zia na ani si a Genesis bung khada changa thupuan bung to perthleng khami inkar kha I chher chuanin kan hmu theilo thil dang tam tak supernatural thil tam tak inzia na ani si a tina pahni na a ka soidu le thil poimo lutuk mai langsar ber tura ka du chu heng thil zong zong la ya takhian lal Iswa Krista hi omani engkim zong zong chonga thunei tu ani
mishing te hi kan ni hau lau no sa bung khat chang som paruk le chang som pasari chuanin heti hian ati a ama chuan engkim siamania wana omte leya omte nen mu thei lo te nen lal chut pha te po ro rel na te po lal na te po thu nei na te po engkim ama siamani ama ta turbo ka siamani tin ani hi chu engkim mai na rengani ama chuan engkim ading hobok ani alo ti ani hei hi engwanga poimo nge ni kan ti chuanin bible kha I han chhiar ta a khoveli han en khanin nang le ke kan chen na ang hian I han chhiar ta a engkim alai taka omang khanin in ngai ta ani chuta chuanin I chevela khovel an oma universe te po nangma chungchang vek an lo ni ta a pathian chuanin thil ati don reng khan a shil tur chile a sha tir tur chenga khani lo ngai ta engkim mai bible I chhiar khanin keima chungchang keima hi kani keima ni chungchang he ni ti ang khanin I chhiar ta alai taka om apoimo ber ang khanin in chhiar ta ni ama ero chu kha thlir dan kha biblical lawani bible ni na zir tir dan ni lawani khovel te galaxy te planet te heng zong te lali swa achanga sia mania I swa ta na sia mania I swa a omani chu wang chuan heng multidimensional life kanti a omemo omlo emopo ni se alaya tak I swa a omani he hi ani poimo em chuni jopa bung som thum paria chang saria khan kan hmuwa he kan chen na saka omlai le pathiani na mindina min siam lai khanin varpar arsi te kha an lo zai khoma pathian fa te zung kha an lo awani kha heta hianin tuna kan hmu thei arsi te hi an zai angin a soina hani lo chung ai chuanin pathianin mishing te min siam lai le he khovela siam lai khanin heng pathian fa pa te hianin lomin an lo zaya an lo awati nani pathian fa pa te kha an ani thuthlung thar kan en chuanin adama kha pathian fa pa ani thu asoya ti chuang kan chhiar zel chuanin lali swa kha pathian fa pa ani thu aron tar lang le ta ni ti chuan pathian fa te kan lo ni ve thei ta a engtinge pathian fa te kan lo niang kan ti chuan lali swa kan rina changin pathian fa te kan lo ni ve thei ani ti chuan tuna jopa bu kan han chhiar zo ta ka che khanin varpar arsi te pathian fa te an lo oma an zayani an lo awani ti atar langa chu wangcha he khovela siama dina kanom ma dei to khanin pathian hianin chungkwa anei to ani heng a chungkwa te hianin he khovel hi siama a omlai an lo hmu ni ti chuan kan shial vegangin kan pathian hianin ronom chan ni nei lawa top chin po anei lawani ti chuan han ngai to ta la pathian om chan ni nei lo khanin keima ni min siam ma le he khovel kanom na tura siam ma khan engma ti lawa om mai hi iringem khang top chin nei lo om chan ni nei lo khang hun zong min siam ma khanin engma ti lewin he khovel hi alo om top iringem ti chuan mishing te min han siam a khovel han siam khanin thila in chan chau ni khani ringem karing lawani achan chu pathian remro na hi azau lu tuka anna tho dan te a ro pui dan te a thil ti theina te a moi na te a che dan zong te hi keini tan chuanin shiat fia thiam a hardol ni chung zir tur chuanin chatuan anga yang ti chuan he khovela hian a siper a them pek ve kan ni a siam kan ni ma khanin a fapa te an lo om dei to ti kan hmu bokani thlaraw lama fa ne a pathian chuanin he khovela po hian chung kwa aron zong ve le ni ti chuan mishing te hi min mangaya min mammo a min du ani ti chuan kan ngai to an zim takle toy tak manga he khovel hi kan thlir danang chawa kan ena universe te hi kan lai hi kan taksa a alai taka om ang maya kan ngaya kan thlir ani chuanin kan chapau hle hianin ka ngaya ni universe a hianin a center alai tak niya kan in sha thian kan ring dik lawani achan chu kan ni lawani a center alaya tak omchu I swa hi ni FSC bungkha chang somni pakhat chuan heti hian alo soya lalna te thunei na te thil ti theina te rorel na zong te hemi khovela chawni lova khovel lo la thleng tur po a ming sak tin reng te chung daya van hmuna te ading lama chutir laya krista a atho athashui chakna tho jiang zel khan keini ring tu te lama athil ti theina len na sat zia te hi engange ani in she theyang ti in lo soyani
Bible kan han chera chang ringot po hianin mundanga hian thu nei na thil ti thena lalna te hi omani ti kan shea chung chu voinia hianin amalte te in kan then sangang thu nei na te thil ti thena te lalna te rorel na te hi heng zong zong chunga oma chu keini ni lawin lali swa ani pathian chuanin min hmangai lutuk ti hi chu phatrual ani lo kan she sa vek amai ro chu alaya tak thil zong zong chunga omanga kan lowin shat na hi adik lawani hetianga in ngai na hi achapau tha kani achan chu heng zong zong chunga om chu I swa ani ole thlir dan ma sa jok chu natural view kan ti hetia kan han thira kan enda nang top hi ania hei hi thil thlir dan dik ani lova apani na chuanin humanistic view mishing angzonga thila thlir dan ani lea chuta chuanin thil zong zong a hian alai taka om kania keima tan veka siamani e tina angkha ni le chu bo chu adik fam kim lo dewani achan chu alai taka om chu krista ani iswa hi alai taka a om turani tin hanskal thuile deuh hlekina chu thil zong zong hi ramhwaye mo tharau swal te thil ti ani ti ring su ti a hian ani ring tu ten thil zong zong kan soifia thiam lo li angai na kan shat lawa kampu chu ramhwai thil ti ani e kan ti hi ni Deliverance Ministry a thokte chau po hi an ni lawa anol puya ring tu ten an thlir dan hi ani ome atlang pui thui in thil kan han ngai na lawa kan du zong ani lawe mo achang phei chuanin kan ngai tu avak pe lo zong ani chuanin a haram white lampang ani haram white thil tin ni kha kan ti mai china chuwang chuanin mi in alien se anomani e hetilai hian kan hmu ani e lori ta sela anom emo an om lo emo po ni sela karin dana chuanin sarkar hianin finna thiamna sangjok nei thil dang awamhu chuaka finfia na awamhu ani po in mi puiwan tlang sha ta hianin a soidu karing lobok ekwang mo achan chu mi tam tak ati thabaranga ati hlawanga ati chi ai theidon ani achan chu mi te hian hetiang thil lo ma chondan hi kan thiam don si lova khovel dange mo dimension danga mi te ania khangho lo ma chon na tur thil emo equipment tha kha kan nei lo wang ani chuwang chuanin sarkar hianin midang te ti chi ai tur hian hetiang thil hi a soidu karing lo bok chuti lain Kristianten emo ring tu te chuanin thil zong zong hi ramhwai na tho tharau swal thil ti ani e ti in kan soile china kan kal thui ma in thil zong zong hi ramhwai thil ti tharau swal na tho ani e kan ti ma hianin tharau khovela hianin thil dang tam takhi ala omani ti hi soi ka du ani kan sha tangin Bible kan chher chuanin kan sha anga Bible hianin lalna te thu nei nei te hi van hmuna hianin a indot dana omani ti min chil to a pathian khovela chen na hmuna po hianin vantir kaute anoma tin rongbol tu tur te po anom thu kan hmu a chungchu ministering spirits tia shat laran ni tin messengers thu thon keng tu te midang hne na thu va shil tu va hlan chhong tu tur te anom le ta a chang phei chuanin heng vantir kaute na thu an ron thon hianin pathianina a hman tak tak te ka achang ten soi chho in a oma tin pathianina a kal tlang thei a bungbel thiang hli mata na lowin se shang te a chung thu te chu hlanin a om bokani tin archangels anom le a heng ho hianin thu ne na satak mai an neya tharau indo na a an changkai em bok chung archangel indo mi vantir ko te zinga chuanin mi pakada ming sha chan em kan nei chu mikael kha ani ti chuan pathian fa pa te anom thu kan chele ta a heng van hmuna mi shang te hi ni pathianina a mai in lan tura akawa pathian mai in lan pathian fa pa te khani chu jopa buwa kan hmu ni kha tin Bible ziak danga kan hmu chu cherubim chungchang a soile a pathian venga hwal tu te kan ti thei o me thu pwana khan kan hmuwa seraphim te anom le a heng ho hianin pathian khan na satakin alal thu thleng bulvela khanin an choi moya an fakani tin thil nung makte de mai thil ti thei tak tak te kan hmu le a chen chu mit veka khatte an omani kha thil mak tak tak wan hmuna hianin an om ti kan shia a chung ho te chuanin pathian kha chi bai ambu ka alal thu thleng bula khan an hwal velani tin daniela bu kan en chuanin watchers thir tu te ho kha an om vele a
heng watchers ho hi thil zong lo en thli thlaya chik taka lo oma pathiani na thupek emo thupuan tur anei te ron puang chhuak tu te an ni vele ta ani heng an soite po hi kan sha thiam tur omang tok lek athem ringot an ni dona he tharau khovel pathian chen na hmuna hianin thilian tham tak tak le mak tak tak ro pui tak tak rong chi sang moi tak tak hi ala om don ti hi achiang ani chung shat kan tum chuanin kan thuak te takte hi asong vek theyang heng bible ina min shat tir china ringot po hianin kan pathian omna hmun hi atte lawa kan pathian hi pathian chak pathian lian pathian thil ti thei takani ti hi min shat tirin achiang em thung si ani chung mi pia lama chuanin tharau swalanom thu zirtir kan ni le boka heta kan sha reng tura chu heng tharau emo vantir kaute hian an ma ni siam tu pathian chunga khanin an hela chuan thil ti theina sang tak din mun sang tak nei te chu pathian chuanin he khovela hianin aron paithlata ni achan chu an hela wangin tu tenge anon paithak eng anga din mun poimo chel nge an ni ti te kha khang kha chip siar taka shatir kamni lawa kan sha tur chin to ka chu an hela indona a oma paitha kan ni ti zong kha ani chung hel hau chunga thunei tu chu setana ni ti kan sha a bible bu mun chen khata chuanin dragon rule puitar ti te soyania hek tu ti te kan mel ma ti te bum tu rule thlem tu he khovel lal ti te thil chi shangin a hming kha soi ani ti chuan hun shang op tu ro rel tu te anom thu kan hmule heng ho hianin rambi territory kha an nei veka chu ta chuanin ro an rel china an mani ram chawa khanin thunei na an nei ani rambial obik chau an neya chung rambial an ob chawa ram sarkar te kha an thunun ani ti chuan nam ram culture shang te kha an mani du danang khanin an kaltira nasatakin an thununa an hne theini setana lalrama an du dananga ramshang an thunun theina turata na mi poimo te zinga mi anni tin chu mi hnuwa chuanin thunei tu hmun shang department shang thunei tu anom le ti kan sia heng ho hianin kha tharau khovela khanin laldan indot thunei na indot an nei le a institution sarkar shang te ramdan a inkal chaudan tur te akal phunga te khanin thu an ron neya thimlal ram kha an opa ro an relani tharau te hi ni kan khovel kan world system chunga chuwa khovel kaltir tu te chuni khovel mi pui nol pui atam jok te buma anom theina turin na satakin na an thoka tin corruption na sataka om theina turin ram shang sarkar shanga department shang office ate po na an thokani ti chuan sipai anom vele ta heng tharau swal sipai te hi an fing kherek em maya sipai pol ang deuh hi an ni ve mu theilo khovela na an thoka tin fallen angels vantir kau paithak te anom vele boka heng paithak te hi setana te ne na helte kha anni mitam jok rin tu tam jok chuanin heng hi kan shat lo wang hianin heng ho chi shang title shang din hun shang nei te hi a chung te chu ram hwaya lo man ni kan ti ta vek china ma se bible chuan chu tiang chuan soi lawa din hun shang anom thu te mun shang ra wan rel dan te atar langani ti chuan watchers anom vele ta a heng watchers te hi daniela bua khanin soi an nia vantir kau an omna tur hmuna omdu lo helte kha an nia Genesis bungruga thil thleng awanga an thil ti swal awang khanin voinia chuanin huarin anomani heng watchers te hianin anti lo top tur thil swal an tia anomna hmun kha kalsanin an kalmi alo tur le an lu na tur lo hmuna khanan valuta ta chuan mishing te chu an khoi ching pena an ti chhia mishing te na shat tur zir tur an mamo mi alo le an shat mi alo tur thuruk le thiam na te chu an shat tirin an zir tirani ti chuan tharau bolhlo anom vele ta hengo hi anhuai hnung te an nia an sha thiam danang tur chuanin an dakal chuwatiro chumi chuwatiro an tirka angte anni an ho tu ten ti tura an ti angkha chu thu oi takin an ti mai china heng tharau bolhlo an clean spirits kan ti te hi ramhwai swal tharau bolhlo ramhwai thashang tia soite an nia heng hoina an du ber chu chen na tur in taksa ani mishing te khana satakin an ngai sa an ngai to na atin na satakin an ti buaya an che te an nung changte an thak saka
ground level la hian anom ti na nia hnuai hnung bera omte an nia kan soita angin tharau sang sang te van te ko sang sang te kan han soita khang mi te ne na heng unclean spirits tharau bol hlo te andang lamna chu khang van te ko te le tharau swal sang sang te din hun sang tak tak nei te kha chuanin chen na tur hmun valu na tur hmun khan ma mo ve kher lawa ama e ro chu heng tharau swal bol hlo tak tak unclean spirits te hi chuanin chen na tur hmun om na tur an du wangin mishing te akhanin lu antum chena ni bible atanga kan en swanin heng tharau swal tharau bol hlo te hi iswa hun lai khanin kan hmuwa nuaya khanan oma vokko chunga lu andu ni omna tur kha andua hengmi te nephilim ste ma se anmani taksa achanga lak chwa to omna tur nei lo wak vai haute kha anni chuwang tak chuani ro rel na an machon ma chu chen na tur andua mishing chunga khanin lu antum reng chena ni hemi chungchanga hianin ring tu Kristianten kara po hianin in ya na sang sang a om china chuwan chuan Genesis bungruk chungchang hi kan shat fia ngai nia big takin UFO te alien chungchang te shefia thiam tur chuanin Genesis bungruk kha kan shat fia ngaya tin iswa hun laya kha bung le chang ziak tu ten khovel an thlir dan te le kha thu an zia chan kha kan va shat sia na ngai ni mi kan shat thiam chuan he tharau khovel hi eng ang nge ni eng anga zau nge ni eng angin nge na an thoti kan che thiam thei chau do na ni tin ring tu ten hei kan sha thiam apoi mo le na chan em chu lali swan hun to min zir tir khani novadam lai hunanga niang atia chuwan chuan Genesis bungruk le novadam lai hunte heng zong zong hi a in thun zom tlat wanga ni lali swa khani novadam lai hunanga niang novadam lai a thil thlenganga niang ti te khan a soita a khata khanin nowadam lai huna chuanin tharau khovela thilna satak athenga tharau khovela mi te kha anron kala anram rian ron pela meichha te anron mutpuya technology sangtak tharlak te he khovela hanon kenglu ta mishingin anmamo lo thiam na te an shat pha a thil te an zir pha a mishing na te chu abawa an hlawani ti angkhanin asoi lawa nowadam lai huna thil thlengka a chip chia rangkhanin asoi kher lawani ase khati hun lai khandali swa thu soi sha te chuanin nowadam lai anga thil thleng ani chuan longtuk chungchang ringot kha ani don lo ti chiang takin an shia a engthil nge lo thleng don nowadam lai a khanin engthil nge om ti zung zung kha chiang taka an shia ta wangin hun to pa chuan chu tiang chu alo om le don ni ti kha an she chianga a shan pa chu tiang thil chu a thleng don na chu ti a chip cher taka shil shan pa kha an ngai to lawani mathaya bungsom ni pali chang som thum pasari chuan enge soile tin novadam lai ang bok kha mishing fapa local le na chu ani ang ati ani khata khan iswa khanin nowadam lai huna anin cheidan ang kha ni don ani ati reng reng lo ama ero chu nowadam lai ang bok kha mishing fapa local le na chu ani ang ati chuanin tharau swal te na satakin an che ti kha achiang halani ti chuan Genesis bungruk chuanin van mi te chuanin ampel lo top tur daidan na chu anron pelin anron kanta a mishing te ne na in nei pol na athlenga ti chuanin falian tak tak mai nephilim kan ti te chu anron shing chuak ta ani ti chuan Genesis bungruk chang som pakhat ingai thak chuanin khovel khan na sataka ti chhiatin ti borbanin a omti I mu theyang Tiswan kha khovel khalal pa ma khanin alo chhezauta khata chhia corrupt ati kha hebrai chong chuanin azunga changin engkim a chhia ti na angani Apple choi chevek azavaya choi chevek angkhani tichuan Genesis bungruk changkwa kan en chuanin nova chu adam rwal puite zinga chuan soisel bawani thu kan hmuwa tichuan Bible zirtir tu tena an soile ke poina dikna chen omnia kashata chu pathianin khati hunlaya tui ale tirna chu mishing te kha khoiching penin anomna sa to lutuka pathian khanin chitha mishing cha omna engmaina apol chhiat lawle apol dal lawna tur rarom pian chhuana tur kha amamo sia chu wang chuanin nawate chung kwa chia kha thiang hlim anum wangin chu tiang chuana ron thleng ta ni e antia sumi mai ba ka chuanin hetilai chang Genesis bungruk hi juda ten an chhiar dan le an sha thiam dan anga kan chhiara kan sha chuanin a fiale kwar kwar thungani
Michan kha chuan in Genesis bungruk an han chiar khanin vantir ko te kha an ron chuka meichhia te nen khanin ron cheng duna ron khosa a fa te ron hring ang khanin an soi china amai ro chu adik fum fe lawani amai ro chu hetianga ngai dan hi shia thiam dan tlang lon le upaber te zinga mi ani boka Genesis bungruka pathian fapa te aron soi khanin mishing te nena in khata cheng hawa khosa hawa angkha anni lawa tharau thil takme anni a spiritual beings kanti chu setha tha te changa lo chhuak kha anni ve lawani he thlir dan he pom dan hi sethite view setha tha te thlir dan ti in an soi china chuta chuan khang pathian fapa te kha setha changa lo chhuak te anni e ti in an lo soi china ni ma se heta hianin thil kan sha chan deuh turte an oma thuthlung hluya khachuanin pathian fapa te tia a soi reng hianin van lammi emo van te kaute heavenly beings emo angels angel kan ti te hi a soi na hania Genesis bungruk chuanin makdanglam takmaya khang pathian fapa te khanin mishing fanu te kha nupuya an zukneya fa anon nei dan kha a soi ani khang an fa te kha mi chak tak million tak te anni a nam shang in nei pol atanga fa lo piang ang ringot kha anni lawani ti chuan thuthlung thar chuanin heng vantir kau hel ho te le bo cheta te hi nawadam lai huna thil thleng ang ani thuron soin peter le khathon pani na le juda khanin aron thlunzom ta ani khang bo chhian na te tluk na te asoi khanin mishing te kha an tluk na angin asoi lawa pathian fapa te bo chhian na kha aron soi zo kani chuwan chuan le li swa heleya aron kalma dei to po khan ma sanga judami ten hemi chungchang Genesis bungruk an soi fia reng hianin pathian fapa te soina khanin mishing thla chang ron chuak ni lawin van lammi angelic beings te angin an soi te chinani chumi hnuwa heng pathian fapa te hi sethite view kan ti setha thla changa lo chuak anga soi kha chu aron om vele chau zo kani he zirtirna ron vordar tu hi ani na taka chuanin Saint Augustine khani in heng tharau lam thil supernatural thil zongzong te hi thil chalawani e tia soibo atumna azara khanin kumzabi pali achanga kumzabi sompanga 4th century le 15th century in karhun lai khan he thu hi alo zirtir ta china amai ro chu ma sanga judami ten anlo soidan le anin zirtir dan nen khachuan in anglo thungani achan chu Augustine an zirtirna aron pek ma de khanin judaziak tu lar tak te le ma sanga kaushan shwai tu lo ni chin te chuanin Genesis bungruk thu an ngai thla ka an chha reng hianin tharau lam mi te van lam mi te an ni ti chiang takin an che chenani chan chu khati hun lai khanin khang tharau mi te mo van lam mi te ka he khovela hianon kalin mishing fanu te chu meichhia te chu an ron mut puya shatna thiamna mishing te na an shat lo top tur te chu ron shat tirin an ron zirtira te chuan mishing chi chu an ron khoi ching ben ta ani chuwan chuan li swa hun laia po khanin mi in Genesis bungruk a chha reng chuanin mishing chi le chi ani e tia chhiar lowin heng mi te hi van lam mi te van na changa lo chuk te an ni e ti in an zirin an chhiar chen ani an lekha bu shang enoka bu te jubilee bu te dead sea scrolls te heng zong kan en chuanin hetiang thu hi chiang takin langsar takin an ziaka anin zirtirani ti chuan peteran lekha thon na zia peter lekha thon bung ni changli le juda na lekha buwa juda bung ruka a zia reng kha kan en chuanin khang hun laya an ngai dan le an rin dan angte an sha thiam dan angte khanin an zia kani tin an thu zia khanin an thil soi kha shilfia le chuan an ngai lo achan chu a chher tu te khan enge ani ti kha chiang takin an sha to wangani ti chuan juda mi thiam te le juda mi ten hemi chungchang Genesis bungruk hi fia taka an sha thi keini tan enge apoimo na achan chu keini point heti lai kan chher chuanin hetiang alo ni chuanin tharau thil in zep a om ve dona tharau thil a chewe na sadona ni ti in kan shithiam to dona ni ti chuan keini Christian ring tu te chuanin chu tiang tur chu ani hei hi Bible in tun ma alo thleng to ani ti alo ziak to a tun huna po chu tiang chuan alo thleng le dona kan tan thil thar ani lawe thil thleng thei lo top ani lo Bible in min zirtir to sia ti in kan lo shi thiam thei to do na ni
ti chuan kan khovel thlir dan chu tharau khovela thil thleng om thei zong zong ten kan enanga tin tun lai khovela thil thleng om dan ten kan han en kop chuanin chung zong zong a chuan lal I swa chu alai taka oma thil lo thleng zong zong han I swa kha angkal pel don lo ti kan she thiam to don ani heta ngai nom ka ti deuh le pakhat chu nam sang sang culture sang sang ram sang sang ami te hianin Genesis bungruk chungchang hi anma ni namte an culture an ziarang azirzel khanin an soya thon thu sang sang angin ron chuak ma sela chung thon thu zong zong te chuan in anna an nei vek maya han kwai her deuh hlekin aversion te po han ti danglam ma sela he khovela hianin engthil nge lo thleng to ti chu nam sang sang culture sang sang khanin an theng hil lawa an lein hlan chhong zel mai hi ani entirna hampe ila Greek how chuanin golden age an tia khati lai khanin pathian te kha he khovela hian ron chukin meichha te ron mut puin fa mi chak tak tak te Hercules kan ti te kha an ron piang ani Hercules chu pathian chan ve le mishing chan ve ani a chuan Genesis bungruk changli khain Nephilim te chu mi chak tak tak mithil ti thei mi hming thang tak tak an ni thu kha azia ka chu tiang che chuan Greek how te khanin khang an mi chak te kha an lo soi ve a an zia rang anom dan zong zong kha in ang vekani chu an ni chuan golden age ti in an soi bok ti chuan Sumerians ho chuanin hetiang thon thu hi an nei ve le a hminga apkhalu ti in an soya khovela tuyale ma khanin wana changin mi fing tak tak mai mi pasari anron suka sungmi te chuan mishing te chu thil zia dan te damdoi lampang te thir te astrology te anron zirtira heng akal dan a zia rang zong zong te hi nam sang sang khanin an nei veka an soi dan in ang lo ma sla a zia rang kha in ang vekani chuta chuanin wana changa ron kal te chuanin mishing te chu thil an ron zirtira an shet ngai mi alo thiam na kha mishing te hne na an ron hlan chhong ani ai gupta rama chuanin ai gupta mi Egyptian ho chuanin golden age kha an shia khata khan tu tenge an pathian te chu an shia ani Osiris te Isis te Horus te he khovela hian lal angin anron kala Pharaoh lala an nei ma khanin chungmi te chuanin an khovel kha anron opani ti in an soini Hindu tradition a ve thung chuanin Satya Yuga an tia chu po chu pathian te kha mishing te zinga anron kal hun rangka chak hun golden age kha ania Norse te Mayans te Aztecs te Chinese te Native American te chuanin an mani version ang chewin hetiang thon tho hi an nei ve vekani ti chuan chung an version sang sang te chu a in ang veka pathian te chu he khovela hian an ron oma an ron suka chung kal tlang chuanin mi chak tak tak te chu an ron pianga chumi hnuwa khovela tuia ron le ta thil engkim mai kha a in thak thleng ta ni e ti in anin shil vekani Tushil Tular C.S. Lewis khanin chanchin cha hi chu thumak tak tak mai ani e ti in alo soyani thon thu sang sang nam sang sang ten an soya an nei zong zong te hian ako chu Genesis bungruka mi nen khanin anin zul vekani nam sang sang culture sang sang te chuanin kong engemoni zong tak chuanin thil shia chu an neya chu thil chu Bible chuan chang takin milo shilfia to zokani ti chuan kan khovel man me ka hian he khovel chuanin Genesis bungruka thil thleng angkha ron thlen tir le atuma History Channel en chen kanom chuanin chiang takin kan shia anga kan hmu thei ome Hollywood movie yen chuan ishe theianga an movie ate an zep veka thon thuwa chuanin pathian te chu ron chukin mishing te an ron puya mishing te kha mason na konga te an ron puina sa te kan hmuani ti chuan Bible chuanin an version kha version dangin minzir tir chu Genesis bungruka khanani ma se Bible chuanin khangmi te kha mishing te kha minron puyang zongina jak lawa hengmi te hi pathian laka helte an ni zia chiang takin aron soya mishing te na kan mamo mi alo shiat na kan shiat mi alo turte thiam na kan mamo lo tam tak te kha anon soya mishing te kha anon zirtira ti chuan an ma nia changa fa lo piang te chuanin mishing kha na satakin ati chea kha kham pathin lung ati na ani Tuna chuanin Genesis bungruk omzia kan che thiam to ta alali swan hun hunga chuanin novadam lai anga thil thleng ani tur thu alo soi chuan voini han eng thil nge lo thleng tur ti kan che thiam war to ome
ama ero chu eng ang chen nge aron omdon ti ero kha chu kan soi fak theilawa ma se ngai ruat dan tin zon dan kha kan nei thei to ani van lam mi emo spiritual beings kan ti haute ka he khovel a hian ron chuk thlale in mishing bloodline mishing na kha ron khoi chatli an lo tum le po ani theye tin chu tiang kher chwa lo thleng to lo po ani thei bok ma se kan sha chan tur chu he hun hnunga hianin thil mak tak tak le min bum thei tur thil lian tham tak tak hi chu alo om don ani di Thessalonica thon ni bung ni chang ko achanga chang som pakhat khan chiang takin atar lang ani tin mathaya bung som ni pali chang som ni pali chuanin Krista der te le zol nei der te an lo chhuat tur thu asoya chung chuan thei ang sela thlan te me upo an ti der theinan chin chian le thil magro pui tatte an tiang ti in soi zui ani tin luka bung som ni pakhat chang som ni paruka chuan thlabara wangle khovela thil lo thleng tur chu ngai to awangin mi te an thi dangang van thil ti theina chu nging don sia alo ti bokani tin Timothea thon khat bungli chang khata chuan nima sela nakin huna chuan mi chen khatte chu mido theite vervek na awangin shwaibo na tharau te le ram hwai te zirtir na thu ngai sakin rin na chu an la ban sanang ti tharau chuan chiang takin asoya ti in ziaka hem Bible chang shang kan en swanin thil engemoni chu a omdon ti achianga inrem siam na engemo omanga he inrem siam na hi eden huana thil thleng angpo khan aron thleng zom vele theibok ani lo po in thalera setana ni iswa a thlem na angpo kha ani theya chu tyang ang zul zui chuan kan tun lai khovela chuanim thil ro pui mak deuh ka peang che thil ti theina ineyang emo technology chaber ber pek in I omang ti te inat na zung kha adam vekang emo rei tak idamang ithivat don lo ti te ti chuan heng thil zung hi inei vek theya chumi tan chuanin hemi hi itaksa han chiwlut ve zok mai ta che emo mishing ini na kha aya chazogin kan upgrade sak thei che ishiat na mai na chazok thei ithil mu mai na fia zok thei mishing na kha aya chazoka siamin a om thei ni ti angte po in a om thei bok eden huana khanin he thlem na mang hianin mishing kha thlem thlokin alo om to a ma se thalera khan lali swa kha thlema a om khanin thlem thlokin a om ve lo thung heta zona om tur chu heng thil shang mang hian thlemin lo om ta la thil chatak tak I ma a hluin lo om ta sela engtin nge iti ang he khovela hianin buaina engemo chiaina engemo ni chu aron thleng ngei dona chu ta tak chuanin setana chuanin a silver thlenga chuanin thil shang kan I tur ngoi te chu aron da anga mishing te minon hlui don ani chu a thil minon hlui tur chu kan hadam na tur kan zalen na tur kan dam kho chwa theina tur na zong kan do zo theina tur angte po a tha thei omang berin ani bokang heng fiana shang te kan do zo theina tur chuanin pathian thuwa kanin sia lali swa kanom reng a hun to ani engtinge pathian thuwa kein chang I swa kom reng theyang ti kanom chin ama sabera chuanin I Bible kha she chiang ro mi in Bible kam bela kan shia chiana kan chip mel peya tharau thiang hlim kan soma kan shat fia lo te min zir tir tura kan som chuanin lalpa hianin thil dam tak min shat tirin min zir tir a in pe reng ani Bible kan shat chian chuanin van tir ko te thu nei na te watcher te ramhwai te hi kan she shanganga tina pahni na chuanin tharau na zong kan ring tur ani lo chung tharau te chu kan fia fo chin tur ani a fia dan po a ol sam lutuk heng aliens te UFOs te le tharau shang kan hmu te kan lo ton te hianin lali swa chanchin hi engtin nge an soi vanami meu vantir ko po ron chuk tha in chanchin chadang ron soi ma sela kan oi tur ani lo an eng viaw emo an dang lam viaw emo ti lam kha ani lo heng thil shang kan hmu te hian lali swa chungchang hi eng tiangin nge an soi ti hi kan shejok tur ani apathum na chuanin Bible in min zirtir pathiani na min shat tir le min fuya min zirtir reng chu enge lo turin min zirtir ani kan mahun local tura chuan mi tam takte chu an hlawanga an thlabaranga an sia yang ma se Bible chuanin heti hian lo soi pathianin lo na tharau min pelo ati ani ti chuan kong khar shang in hong te chu kan khar fekanga engnen nge kanin chiapia
eng thila nge ka ring ka varol ti te kan film khurangai ni tarot te ouija board te horoscope te new age hawina an thil ti chin lo ti ve te occult emoram huai biak na le khatiang thil vela lowin nam hnoi ve kan lo ni chuanin khang kan lo tluk swala kan lo bo chha to na zung zunga khanin thupha kan soyanga kan simanga pathian khongai na le zangai na kan dil turani ti chuan kasime pathian ma a ka swalte ka puange ti ringot kha ni lo khang hluilon thil kan lo lak khoma in chunga kan lak lu te pokha kan tiral vek turani achan chu khang thil te khanin thlarau swaltang kong khar an honga munchen khata phei chuanin eng tir ko angten anunin siam thei chin ani apanga na chuanin kan lo soitak ang khanin iswa ke bula kanom turani chu chu chongchai chonghei ringtu te ne na impol khoma pathian chi baibu khau te hi ni heng thil thei sa khoti dan satlia mai ani lova kan tharau lama cho min petu anni mani chawina chak theilawa midang te hne na changin eitur te kan don ve ngai ani ato bera chuanin heng thil zung zong lo ma chuan lo do ngam tu ini ve ngai ani Krista khanang ma a oma Krista awangin beise na le hne na hi changdon ti kha iring tlat turani khovel chuanin van lam te han thira non human intelligence te a da longmo minrom biak po tum te anum da longmo ti in anzira ma se tharau lam thil ti thei tak mai chu planet danga emo UFO ti vela anom lo ring tu tharau thiang hlimina a chen chila hian tharau na tho sakna thil ti thena na satak a om zo kani heng tharau khovela hianin tharau thiang hlim a oma engkim a op veka chu tharau thiang hlim chu I chhunga a oma nangma atanga ron en chhuwa kha adua inun kha thlak danglam adu ani chu chawala ni lo lalram poimo ber chu he khovela mi ani lawa UFO ani lawa pathian lalram he ni chu lalrama chuanin voin ni atang khanin I pen lut thei ani Bible chuanin chu lalram chuanin he khovel hi ala opdon ti asoyani kanlal pali a Krista landaram alani tur thu asoya ikain iswa chulal pa ni ti ichana mithi zinga ta pathianin akai thauti ithin lunga irin chuan chandamin I omang khati zong khatun chuma video kanon le chwa theite chu ani lalpan kan za tan mal min som sak chero se